бо салом аз дафтари марказии радиои Озодӣ, Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон. Дар барномаи имрӯз 6 декабр ин мавзӯъҳо матраҳ мешаванд. интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон ба сахтӣ ҷараён дорад. Баъзеҳо пулро гирифтанд, аксарият ҳанӯз аз тақдири маблағҳояшон нигаронанд. муҳоҷирони тоҷике ки бо мошинҳои худ ба ватан меоянд мегӯянд ба онҳо мисли сайёҳи хориҷӣ муносибат мекунанд. як моҳ пешакӣ омадем, 3 бор гузаштем границара. 3 бор гузаштем, ана 250 сомӣ барои воз месупорем. дар Узбекистон сокинон аз қатъи барху гази табиӣ эътироз доранд. ҳукумат айби ба амал омадани буҳрони энергетикиро ба гардани мардум бор мекунад. як масъули қисми марзбонӣ дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон дастгир шудааст. Файзулло Раҳимов ба сӯистифода аз мансаб ва берун баромадан аз ҳадди ваколатҳои хидматӣ муттаҳам мешавад. ба ӯ аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. як манбаъ дар додситонӣ гуфт, боздоштии афсар баъд аз кӯшиши худкушии Ҳусниддин Тоҳиров, як сарбози қисми ҳарбии марбут ба нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон сурат гирифтааст. ин сарбоз 2 декабр гӯё бо нӯшидани сирко қасд ба ҷони худ кардааст. гуфта мешавад, капитан Раҳимов ба сарбоз ва як афсари дигар беш аз 1000 сомонӣ дода гуфтааст, то 2 гӯсфанд биёранд. онҳо ба ин нарх гӯсфанд наёфтанд. ҳангоми хабар додан дар ин бора таҳдид мешунаванд. Тоҳирови 22 сола замони бозгашт дар Кӯлоб сирко менӯшад ва ҳоло дар бемористон аст. дар авҷи буҳроне ки қатъи фаъолияти бархе аз низомҳои пардохтии Русия дар Тоҷикистон ба миён овардааст, ширкати Юнистрим эълом дошт ки ҳаққи хидматрасониро барои ин кишвар коҳиш медиҳад. аммо маълум нест ин тағйир мушкили муҳоҷирон ва пайвандони онҳоро ки бо фаъол шудани Маркази миллии пулгузаронии Тоҷикистон ба миён омад ба зудиҳо ҳал хоҳад кард ё не. зеро Юнистрим феълан бозигари асосии ин бозор нест ва мушкил бештар ба қатъи кори шабакаи дигар Золотая корона рабт мегирад. канда шудани раванди интиқоли пул тавассути Золотая корона ҳазорон нафарро дар Русия ва Тоҷикистон норозӣ гузошт. ҷузъиёти бештар дар гузориши Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло. пас аз 2 рӯзи интизорӣ Севара тавонист маблағи аз Русия фиристодаи падарро ба даст гирад. то замони гирифтани маблағ вақти зиёде сарф кард. ҳатто натавонист ба донишгоҳ равад. баъд ман 68 будам. идина ман дарс мондам. ай пуштами пулгирӣ. дар баробари Севара падар ҳам дар Русия саргардон буд. ӯ роҳҳои осони интиқоли маблағ ба духтарашро ҷуст. як бор аз Золотая корона роя кардан, возврат кардан, и заново Юнистрим роя кардан. ин сокини пойтахт ҳайрон мондааст пули табобати набираи беморашро чӣ тавр пардохт кунад. тағйири шеваи фиристодани пул аз Русия ба Тоҷикистон дар чанд рӯзи ахир беш аз ҳама муҳоҷирон ва хонаводаҳои онҳоро ба мушкил дучор кардааст. сокинон мегӯянд, пулҳои фиристода ба воситаи низомҳои фаъол дар Тоҷикистонро низ гирифта наметавонанд ё ба сахтӣ мегиранд. мақомоти Тоҷикистон 3 рӯзи пеш Маркази миллии интиқоли пулро фаъол карданд ва аз шабакаҳои байналмилалӣ хостанд ки ба он ҳамроҳ шаванд. то ин дам низомҳои Юнистрим ва Контакт ба онҳо пайвастанд ва бо ҳадафи ҷалби муштариён Юнистрим шурӯъ аз 6 декабр ҳаққи хизматрасониро аз 1.5% то ҳудудан 1% поин фаровард. маъмулан 80% муҳоҷирон маблағҳои худро тариқи Золотая корона мефиристоданд. бисёриҳо пешниҳод доранд ки Бонки миллӣ тасмими худро бознигарӣ кунад ва интиқоли пулро ба маҷрои пешинааш баргардонад. аммо мақомоти Бонки миллӣ аз тасмими худ ҳимоят мекунанд ва мегӯянд, дар ин ҷо пеш аз ҳама масъалаи ҷилавгирӣ аз пулшӯӣ ва пуштибонӣ аз бонкҳои Тоҷикистон аст. тибқи омори расмӣ муҳоҷирон дар 9 моҳи имсол ба кишвар наздик ба $2.5 миллиард фиристоданд. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.
بینندگان عزیز، با مشاهده از مراجعت‌های بیشماری شما و پیگیری همزمان خبرهای رادیو آزادی در مورد انتقال پول اهمیت این مسئله را ما خوب درک میکنیم. ما نیز محض به همین خاطر با نمایندگان بانک ملی و هم شرکت‌های انتقال پولی پیوسته در تماس هستیم. اگر هر نوگانی و پیشرفتی در این زمینه شد، باوری داشته باشید همان لحظه برایتان خبر میدیم. اما در این بین طور معلوم میشود نه تنها مسئله انتقال پول بلکه با مثل سیاحی خارجی رفتار کردن مقامات توجیک با مهاجران آنها را شگفت زده کرده است. این نوبت حرف سری آنهایی می رود که اساساً از روسیه با ماشین‌های خود به دیداربینی پیوندانشان به تاجیکستان می آیند. این مهاجران شکایت می کنند که مجبورند بعد 15 روز وطن را ترک کنند. چرا؟ افسانه اکابر شو توضیح می دهد. مهاجران توجیک که با ماشین‌های رقم‌های روسیه وارد تاجیکستان می‌شوند خواستار دراز کردن مهلت 15 روزه اجازه حرکت در قلمرو کشور شدند. بختیار خوجاєв که همراه اویله و 3 فرزندش از روسیه به عیادت والدین و توی برادرش آمده است، میگوید پس از 3 سال دوری از وطن برای عیادت خویشاوندان باید مدت بیشتری اینجا بماند، اما مجبور است با پایان مهلت کشور را ترک کند. مثل بختیار دیگر مهاجران نیز از این مقررات اظهار ناراضگی میکنند و میگویند اجازتنامه را بر عوض 250 سامانی میگیرند و آن هم تنها برای 15 روز. اگر قرار است بیشتر از مهلت تعیین شده در کشور بمانند، باید دوباره مرز کشور را عبور کنند و از نو درخواست اجازتنامه کنند. اگر راه با ماشین اشتراف پلاسیت که محکم کرده میشه. اگر مهلتش گذارد. اگر که روی راسی تو تماجنی 1200 سوم جریمه میسپاری میبری میری. میگم ما یه ماه پیشکی اومدیم 3 بار گذاشتم گرانیسه را. 3 بار گذاشتم انا 250 سوم برای وز میسپاری. بعد 15 روز وقتت میتیان. اگر تنیروفکا داشته باشی 10 روز وقتت میتیان. آخه کمی بده. این مثال номерои мо кати ай Тоҷикистон мераванд Россия да 3 моҳ бепул бевозиш метан 3 моҳ мегарда бепул бе ягон чӣ. نه تنها مهاجران کاری بلکه آنهایی هم که از دیگر کشورها با ماشین‌های خود به عنوان سیاح برای تماشای تاجیکستان می‌آیند از کم بودن مهلت اجازه حرکت ماشین‌هایشان در قلمرو کشور اظهار نگرانی دارند. تاجیکستان یک جای زور بوده سگون پیشتر وایکا ما درو برومو سالک кийинроq кийин шусазда даробро сал амна муртар када чӯзи када кунем агар нағз мешудме ё намешудме. боимурод файзуллоев сухангӯи хадамоти гумруки тоҷикистон аз додани ҳар гуна иттилоъ дар мавриди пардохтҳои гумрукие ки барои мошинҳои хориҷӣ пешбинӣ шудааст худдорӣ варзид. ин ниҳод ба номаи расмии радиои озодӣ низ бо гузашти 2 рӯз посухи расмӣ надодааст. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در یکی از دهه‌های ناحیه وسه والدین و آموزگاران مشکلی نداشتن سیمخانه را برای حشر حل کردند. آنها میگویند قبلا خوانندگان در بینایی میخواندند که اصلا برای تحصیل سازگار نبود. اما حالا برای آموزگاران مسئله دیگر سری وقت نگرفتن معاش پیش آمده است. گزارش محمود جان رحمتزاده را مومن احمدی تقدیم میکند. آموزگاران مکتب تحصیلات عمومی شماره 13 در ناحیه واسط طی 2 ماه اخیر معاش کارشان را دریافت نکردند. اما مقامات شعبه معارف ناحیه واسط میگویند مشکلی دریافت معاش آموزگاران در مکتب‌های ناحیه چندان جدی نیست. ممکن یگون مکتب با ماه اکتبرش معاشند که سپتامبر 100% ما کفالت میدیم همه گرفتگیان. مثلا معاشان پرابلم‌ها نیستند. کتابخانه مکتب شماره 13 در ناحیه واسط در یک واگن فعالیت دارد. قبلا این واگن خانه آموزگاران بود. تا سالهای نزدیک خوانندگان این مکتب در سیمخانه‌های صدموی تحصیل می‌کردند که حالا نیز آن بناها در حدود مکتب پایبرجاست. بعد سالهای 2010 همین نمایندگان حکومت آمدند گفتند که در درس خواندن ممکن نیست، در حالت صدموی قرار دارد. بنابراین یک چند مدت با یک مشکلی هم داشتیم. با تشبث همین آموزگاران ما 3 تا سیمخانه ساختیم. سال گذشته تابستان 1 تا خانه معلم خانه متدی ساختیم. مقامات شعبه معارف ناحیه واسع میگویند ریاست ساختمان منطقه کلاب برای محصلین مکتب شماره 13 بنیاد 10 سیمخانه را به نقشه گرفته است. قرار است ساختمان سیمخانه ها سال آینده 2020 شروع شود.
مکتب تحصیلات عمومی شماره 13 در ناحیه واسه سال 1955 بنیاد شده، حالا 40 آموزگار به 610 خواننده تعلیم می‌دهند. ناحیه واسه بزرگترین ناحیه در منطقه کلاب ولایت ختلان به حساب رفته 72 مکتب دارد. برنامه‌ро идома медиҳем. Дар Узбекистон дар фасли тирамоҳу зимистон қатъи интиқоли барқу гази табиӣ ба як падидаи маъмулӣ табдил шудааст. Вале дар мавсими имсола мисле ки косаи сабри мардум лабрез гаштаву аз маҳдуд шудани газу барқ даст ба эътироз мезанад. Ахиран сарвазири Узбекистон дар як ҷаласа бахшида ба ҳамин мавзӯъ ширкатҳои дахлдори кишварашро барои қатъи нирӯи барқи сокинон танқид кард. искандари хоҷамирзода мавзӯъро идома медиҳад. имсол ӯзбекистони саршор аз захираи гази табиӣ бо буҳрони энергетикӣ мувоҷеҳ шудааст. корвони тӯлонии мошинҳо ки дар ин навори корбарон ба чашм мехӯрад, навбат барои харидани гази табиӣ мебошад. сокинони ин ҷумҳурии осиёи марказӣ ба камбуди маводи сӯхт дар фасли зимистон одат кардаанд. вале ба қавли ҳолдонҳо имсол вазъ дигар буда, мушкили воқеӣ дар пеш аст. ин ноҳияи ёзиёвони вилояти Фарғона мебошад. мошинҳо барои харидани газ тахминан 2 рӯз навбат мепоянд. вазъият дар саросари кишвар ҳамин аст, аз ҷумла дар шаҳри Тошканд, пойтахти Узбекистон. мана мебинед соат ҳам 4 субҳ аст. мана ин навбати мошинҳо барои харидани гази табиӣ аст. инҷо навбат шурӯъ шуда то ба он тараф мерасад. endi mard bormikan mana shuni butun xalq, O'zbekiston xalqi shunaqa. оё ягон инсоне ёфт мешавад ки баромада мушкили мардуми ӯзбекро ҳал кунад? ягон раҳбаре ё мутасаддие бошад бароед кани марҳамат. ман 8 соат шуд мунтазирам. 7 соат bo'ldimi? камбуди газ боиси камбуди нерӯи барқ ҳам шудааст. asakadan murojaat qilyapmiz. Mana ahvol. салому алайкум. ин аҳволи мо аст. соат 18. ин ғизои шом ва ин кӯдакони мо мебошанд. ба нишони эътироз сокинони яке аз навоҳии минтақаи қарақалпоқистони ӯзбекистон дар маркази деҳаашон гулхан афроختанд. ин ронандагон ба нишони эътироз муддати шоҳроҳи пайвасткунандаи ноҳияи гулистон бо шаҳри Тошкандро баста буданд. дар минтақаи осиёи марказӣ ӯзбекистон пас аз Туркманистон бузургтарин истихроҷкунандаи гази табиӣ буда, онро аз ҷумла ба Русияву Чин мефурӯшад. дар шарҳи буҳрони кунунӣ ҳукумат мардумро гунаҳгор дониста, исрор меварзад ки муштариён газу барқро беш аз ҳад истифода мебаранд. коршиносон раҳбарии номуваффақи ширкати монополии давлатӣ ва таҷҳизоти кӯҳнаи замони шӯравиро яке аз муҳаррикони асосии буҳрони кунунии энергетикӣ дар Ӯзбекистон мешуморанд. ва дар душанбе зани 22 соларо бо гумони фурӯши тифли навзодаш боздошт карданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ҷавонзан рӯзи 5 сентябри имсол дар таваллудхонаи шаҳри Ҳисор духтар ба дунё оварда, дар ҳамин шаҳр ӯро бо маблағи 1000 сомонӣ ба як зани 32 солаи ноҳияи рӯдакӣ фурӯхтааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. дӯстони кӯли Тоҷикистон соли гузашта аз боз шудани парванда алайҳи 30 нафар бо ҷурми хариду фурӯши одамон хабар дода буд ки аксарият ба харидану фурӯхтани кӯдакон айбдор дониста мешаванд. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. то нашри суҳбату барномаҳои нав дар ҳафтаи оянда шумо метавонед аз вебсайти радиои Озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно шавед. канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео аст. навору гузоришҳои ҷолиб дар он ҷо гузошта мешаванд ва агар майл доштед аз саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ истифода кунед. дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат дошта бошед. то мулоқоти навбатӣ, худо нигаҳдор.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.